Ih, cepet satu. Aduh. Woi, dikit kecang itu. Cok ini darah. Ini dengan kayu gede. Oh, berarti ini tak kona di muka dengan kayu gede orang nih. Kemudian tak konang itu. Pak, Bu. Ini lur-lur tuh. Kenapa Pak? Mai. Oh, nggih. Oh. Mriki Pak, mriki. Nggih. Niki ngono, bener. Nggih. Atau napi niki Pak? Nggih. Kenten niki dia metakon niki dijen niki umahe lu konsreng. Kenten niki mau Tiang pun madan le konsreng. oh, kebetulan sekali niki mau konsreng. Kenten tiang kan timpal tiangnya ngorang. Orangnya mau lu konsreng tuh ngadep dolong kenten. Kebetulan mati Pak. Dolong yang ini dolong super. Harganya masih gitu, super. Udah ngalin moko-moko mati. Itu masalah harga bagi tiang tuh nomor 3 ini ke. Maksud Bapak ini beli dolong besikan apa cepokan gitu. Maksudnya retail apa wholesale? Oke, gini Bu, kalau nantinya kalau saya sudah deal dengan timbangannya, nanti semua saya drop, kenten. Sampean nih kebeli kenten nih ke. Ih, kebetulan ya nasi ngolah timbangan nih. Apa mau nimbang? Pakai timbangan alam mantan nih ke. Maksudnya timbangan alam tuh yang tuh. Ini nanti dolong ibu itu taruh di dalam kolam. Kalau memang dolong itu bergizi, nantinya dia akan tenggelam. Kenten nih ke. Yang dolong ini ke yang kambang nih ke. Berarti dolong itu kurang bergizi, ringan kenten, berat kenten nih ke. Dolong lagi timbang pangkelep. Sekarang bawa ke lakar blok-blokan nih. Kayaknya lemesin benah nih. Boknya bersamrak gitu. Sinten meswah. Ngaku-ngaku nadi bos nagi beli dolong akeri. Kompek dan bisa ngabane. Yang tali sepatu sih misi. Apa? Makanya caranya yang timbang alami. Oh, gampang nih ke bulu koncreng. Tinggal gini ambil aja satu, Kak. Oh. Pak. Galak doy nane. Lebang. Ih, enggak sini, Bu. Ada namain deh ngejual panak dolong soto tuh. Mau masuk kamu. Jalan itu ke masuk UGD. Mau sampai sana. Men kengken caranya tiang nimbang bulu koncreng. Galak-galak ini dolong bulu koncrengnya. Oh, ini kan caranya, Bu. Ini kan dari batu nih, oh. Kan. Jadi kan badan nih. Karena kan patuh nih. Oh, iya. Jadi yang boleh kelab berarti lu ngisen kene nih. Oh, dadanya pasti. Udah. Coba nih. Nggih, coba nih, coba. Sekonden ngetes penimbangan di YH, Bu. Rencanaan Bapak kudu lakar bani meli nih ada ukur. Nah, yang cocok nih ke sesuai rengatnya 500 nih ke dia ambil satu biji nih ke. Oh, sekan. Nggih, ke kieu cari gede cak rada yang besik nih ke. Oh, nah begitu. Ayo nak kita sama itu. Nggih. Amun kelab nih, mentuk ayeuna. Nggih. Ratu meni cenah. Nike. Atuh di kolam itu nih. Nggih, baik. Coba. Ya, Pak, tinggalin nah. Nggih. Pasti kelab nih. Oh, Pak, kelab, Pak. Kelep kok. Oh, berarti anu nih, luang ben nih. Nggih, luang nih. Super nih, Pak. Super. Oh, sinter nih. Oh, nih nah. Oh, ya nih. Nak begelem-geleman nih. Bang, yuk. Aduh, jemaket tuh. Oh, berarti itu racing kan?